O mosteiro budista do Concello Ourensán de San Amaro encara a etapa final da súa reconstrución. O pasado 27 de febreiro fixo xusto 2 anos do incendio que deixou convertido en cinzas 15 anos de traballos no templo. Agora o seu rexurdimento está máis cerca. Agardan reinauguralo a finais deste próximo mes de xullo. Segundo aniversario daquel lume que levou por diante pois o que era e é o edificio principal deste complexo monástico Chusupsan en San Amaro, en Ourense, fundado por Geshe Tenzin Tanding no ano 2009. E, bueno, o que ardeu foi basicamente todo o edificio principal. Quedaron en pé os muros de pedras 4 menos cuarto, máis ou menos, da tarde. Que eu empecé realmente empecé a escoitar o crujido da madeira e automáticamente chegoume o cheiro, non? Empezamos a ver como ardía un dormitorio y teníamos la esperanza, ¿no?, que lleguen los bomberos y poder salvar pues el resto del edificio, pero no fue así. Muy rápido, el fuego se expandió rapidísimo y en menos de, no sé, media hora, 40 minutos, estaba todo ardiendo, ¿no? Hai días que non se esquecen e desde aquel 27 de febreiro de 2024 as monxas Tenzin, Nayún e Palmo tiveron que porse a fronte. Sen o lama presente físicamente, o seu traballo foi fundamental para o rexurdimento do templo. Entonces yo he dicho, ¿cómo quemado? Yo pregunto, monje, 2 monjas, todo bien, no quemado. Ella ha dicho, no quemado, todo bien. Yo con una respiración grande, menos mal. Reconstrucción, como va, poquito duda, pero ver mi ojo real es yo contento. Conseguir las licencias en tiempo récord, ¿no? Ahí ya mi compañera más con este tema y las dos ahí para empujar. Xa nos aprendera ben nos anos previos, non? Entón, afortunadamente, fomos dando os pasiños para ir reconstruindo con todo o apoio de todo o resto de comunidade monástica e non monástica, non? Que forma parte de Chusupsan, os discípulos laicos que nos apoiaron tamén en España, fora de España, cos propios veciños. E a perda do seu mosteiro deixoulles tamén unha gran ensinanza da filosofía budista, o desapego e que nada permanece. Pues pasados esos segundos minutos dijimos, bueno, pues es la realidad, es la impermanencia que siempre hablamos en el budismo, ¿no? Que todo está en constante cambio, incluidos nosotros, nuestro propio cuerpo, y hoy estamos aquí, mañana no. Tocounos, pero a nós non nos pasou nada, entón o resto é o de sempre, é totalmente repoñible todo. Pouco a pouco van recuperando as actividades e xa teñen data para a reinauguración e reapertura do primeiro templo budista en Galicia. Será o vindeiro 31 de xullo cunha xornada de portas abertas.